Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın heje İruşeşe ilone 2025 şemili Brüksel'e saat de lamede yazdı. Hemen uçan dravar ojede peşkeş biken demdem azadya reber apoya. Feminist و فیلسوف زانستی امریکی پروفسور هلن لانگن به نام که پشگیری دبانگریبر اپو پروفسور هلن لانگن به نام اقو جو پارتیا دمره شاندی ده بالکشان سر بانگریبر اپو دیار کرکو و بانگی باندور لکریه هلن لانگن به نام اقو ده وحاد بیجه از بریارداریا دم پارتیا جواوا کنا جواکه که دموکراتیک پر رنگ و آشتیانه یلی ترکیه به کیف خوشی پیشوازی دیکم باندورا بریز Abdullah Öcalan akut tekoşina çekdari dani aliye ki uriya aştiyane yaş bu bides kısına mafen kurdan u herkesin Türkiye dani berxe brastici bandorlu menkiriye de tekoşina ve de eser keftine juvere duxwazım Profesör Helen Longon kiye endama fakülteya beşa felsefe yazanıga Stanford ye u bixabaten xoyen duvar felsefe zanisti epistemolojiya civaki u felsefe feminist teyin askerin Longon ku به تپسیتا خویا به تثبیتا خویا پیوستیا فمینیزم به زانسته پیوستیا زانسته جب فمینیزم هیئت ناس کرم هر وا بکارن خوین سر آلین جواکین آگاهی زانستی او تکیلیا نابرا جواکی انفورماتیکی و که یک جی فیلسوف زانست فمینیست اب باندور از سردم ماده قبول کرم Cigire Sevke MHP Fethi Yıldız Gut Govdarkirna Abdullah Öcalan Jali Komekji Komisyonu ve Naye Vataya Kalsiyeki Cigire Sevke MHP Fethi Yıldız Gut Komisyona Demokrasi Xuşku Biratiyo Hevgirtina Milli Pence Tabakı Bi Serukatiye Dest Bixabaten Xweker Komisyonu Legur Biryarên Hati Girtin Derbare Pevajiyê de Nerînên Keseyet Sazî Rêxistinê Sivîl ên Civakê û partiyên siyasî godar dike û vê dewam bike Di civîna heftana komisyonê de pêşniyarên Serukên Bereyên Meclisê mezin a Milliyê Tirkiye godar kirine. Devletê di vê rêyê de dînamîkeke xwe afirandiye û wê di sê salên dawî de serdema xwe ya herî xurt dijî. Hefteya bê hevdîtin wê berdewam bikin. Eger Serokê Parlamentoyê Birêz Numan Kurtulmuş sê an 4 kesan ji Komisyona Hevgirtina Neteweyî Biratî û Demokrasiyê hilbijêre da ku daxuyaniyên Abdullah Öcalan bi baldarî li ser dem û rêbazê bibihîse ev ne qelsiyeke. Eger Serokê Parlamentoyê Birêz Numan Kurtulmuş bi baldarî li ser dem û rêbazê çar kesan ji komisyona hilbijêre da ku beyan ango nerînê Abdullah Öcalan werbigirin ev yek dene lawaziyek be. Neden ama feheviyê ji ber tirsa ji fikir û ramanên rêber Abdullah Öcalanê çavdar û kesêtên siyasîyên Silêmaniyê têkildarî Rojevê ji Rojnivîsra axivîn û gotin Çavdê siyasî Osman Mehmet û hat bêje mafê hêviyê mafeke mirovî û gerdûniyê tiştê ku li Birêz Öcalan tê kirin bernameyeke nijadperest û paşveruya Tirkiyeyê Neden amafê hêviyê ji bo Birêz Öcalan ji ber tirsa ji raman û paradigmayan wî ye. Di vê raya giştiya cîhanê bi taybetî Awropa li dijî vê kiryara dewleta Tirkiye dagirker dengê xwe bilind bike. Serokê nûnertiya tevgera Komarxwezan ya Ruşlat li Silêmaniyê Azad Mehmed jî dibêje rola keseyetiya karizmatîk ya rêberapo di pêvajoya aştiyê de giring e. Ji ber vêkê tiştekê xwezayî ku mafê dayîna keseyetiyeke wisa hebe ku xwe bi awayeke azad li pêşberî gel îfade bike. Neden mafê hêviyê û derxistina astengiyan li pêşa mafên hêviyê ji ber zihniyeta faşîst e. Azad Mehmed Zade herî dawî dibêje azadiya fîzîkiya rêber apo giring e ji ber ku ew pirsgirêkê çareser dike li dewleta Tirk li demê digere ku pêvajoya aştiyê biçûk bike û pişre têk bibe.
شهید برهان سعید لسرگورا خو هات بیرانین. برهان سعید چمکی ده 5 ایلونا 2024 دا لگون ده هر ماله یا باجاروک سلان یا شارباجر یا بسر سلیمانی و ده انجام ایریش دولتا ترک ده شهید کرد. سعید سال بگره یکمین ده لسر گورا خواهد بیرانین. لسر ناو کمیته شهیدان یا پارتیا جیان آزادا کردستان پژاک آرمانچ همرش آخوی گود شهید برهان کسیت کنه تیوی ولات پاریزه حقیقی بو گریدای خاک و ولات خوابو لسر وی بنگهی خدمت آگل خودی کرد. شهید برهان خودی کرد او دو سوز جیان آزاد بو بی دودولی ارک ولات پاریزی و نشتمانی پیکانی پشرجی کره شهید برهان سعید سرور برهان لسر ناو مالبات پیامکتا و گود باوی من جبو نرخ چاند و ولات بو قربانی داگیر کریا ترکیه و نوکران باوی من گریدای جیانا گند بو گریدای آغ و هرما خو بو هیجای ببیر خسنه 5 ایلونا 2024 لگوند هر مل سرب باجاروک زلانی یا devera şarbajer ya serv Süleymaniye Burhan Said Çemeki de encama irişa devleta Türk de şehit ket. لدان پشتاته چالکیا پشتوانی بروجاواره هات لدار خستن د چالکیا دا خافتن هاتن کرن او بستران او گووندام پیاما پشتوانی هاتاین لسر ناوی ناو دم مجلس اجنه یا سارا وقف روزا لوکسمبورگ حسن او کوما پشتوانی جروجاواره یا دان پشته هات کرن دا خویانی ده işaret به ایرو شو گفل لسر باکو روشات سوریه هات کرن چالکی بستران هنرمند لاله کوچگیری او گریدانا گوونده بداوی بو همو ده هاتا چالکی بخشی کوما ورزی şeyyalı amudi hat girin. لسودانه لهیرابو هجمارا مریان گهشت 1000 کسی لهرما دارفور آسودانه جبرباران آزیده لهیرابو لگوری نتوین یک بوی تنه لگونده تراسینه 1000 کس اوندانه رایدارن هرمی راگان و حیان نها جنازه 370 کسی هاتنه دیتن خباتن لگرینه دوام دیگه. ارتشا اسرائیل برج المشتها یا بلند آل روجاوای باجار غزای بمباران کر لگوری سیکا نویسه آگاهی ج خلک هرم گرتنه جوان هات خواستن کو برج والا بکن کو و ایریشه که آسمانی لدیجی پکوره بداخویانه که فرمی ارتشا اسرائیل داخویان کو تفگرا حماسه اف برج ج آراسته کرنا ایریشین خو لدیجی اسرائیل بکاردانی او دازانین کو دبن برشته تونل هنه جبو کمین او رین قاچاقچیتی هاتنه بکارانین رایدارن برج ایداین Armancın leşkerine redkir u İsrail derevandın. Endameni viska siyasiya tevgere Hamas'e İzzet Erreşik jidbeje hevdanın dijmenyen revakirna erişa diji burcu u verankirna bajara Gaza'yı be iddiayen derev hincetan eşkerene. Karen biyani de bilmetirsiya dersinurdar kirin edene. Liguri nuçe ti guardian wazarata Karen hündur ya İngilistane tekilleri xwende Karen pişti zanengi hed qadinen u luvur serledana penaberi edikin peyameke giringta. Li peyamede evtiş dengoten. Heke hün serledaneke penaberiye ya Bengeh bikin evi billez u biryardari beyret kirin heke mafeweye zagoni jibu mayina li tunebe ve hünder kevin heke hünder ne kevin emewe dersin ordar bikin sekretera gişçe sendikaya mamuste ule kolinar yon krank u hadi beje ev gav biçare serkina zedebuna desturi re ne tekildare ev hevdaneke jibu lavaskirna gotiren partiya reformeye hükümet jibe tevdiri duhaze nişan bide ku netene koçberin nezagoni le her vusa herikina koçberiye ya xwendekar u malbatên wan hatina welê jî kontrol dike. Serokê Amerîkayê Donald Trump fermanê qanûnê îmze kir ku navê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê weke Wezareta Şer dûgehirîne. Trump di civînekê de ku li qesra spî hat darxistin li ser hêza leşkeriya Amerîkayê got
Jişeri cihane ya duyemin verve navi me wazareta parastine ye lenaha eme netene be parezin eme eriş bikenji meşerin cihane ye yekem u duyem kazanç kirine naha em jibu serkeftine disa şerdiken em arteşa heri behez a cihanene Belegodan jemen uçeyinde peşkeşkirin ana katri ve demaş.